Agricultor Thomas Pinto, husu governo do sos agricultor sirane hare kulit, tambah hare balun rai to dodok. Thomas Pinto, hanesan agricultor ida husi posto administrativo watu Carbau, suku bahatata husu governo atu sostania produto lokal, hanesan hare kulit, tambah hare kulit balu rai to dodok ihenia uma. Tir Thomas Pinto kadatina nia produs hare kulit to tonelada sanulo resinen, mai be emanebe atu sosa laiha. Problemas sosa malaia. Ao mesmo tempo, estrada maladia, loriba mercado maka label. Tambah estrada e depois ida atu mai holani maklaia. Mai be ia momento ulukne dengan governo sosa po kuda agora po halo governo la sosa. Ida ni hanya preocupação. Desde tempo uluk inisiativa rasik. Tanga ida ne maka amnia be produk lokal ne bele estragade tusi abandon hele. Agora ia suku Bahatat ni larang rasik masih ia area dargat. Ceng 16 ton, 15 ton. Hau halo to 5 hektar. Ne amnia dit, ne batina ida. Mai be halo ia 4 bulan. Sa etapa ida de tuir be kondisong irrigação mas agora sem manual hela. Governo memang apoio emergência. Produto dia, hanya be hakaraknya atau halo etapa rua, mai be tambah irrigação la suficiente, be la suficiente, tang ida nem kalau dalede. Mas que governo sidau sosanya produto, mai benia continua dulas hare kulit hodifan, cada saku kilograma rua nulo resin 5, ho preço dólar americano tolo nulo. Hawa karak husu irrigação, primeiro irrigação, e segundo, meus no maneiras para nini produto ne tem que loribalir atau faang. Tambah o produto sirnema lavar sira bele escola, se lavar sira escola, o produto sirnema bele usava necessidade básico, está idanema ka prejudica. Haunian se ihadet gudang ida botanas ne se nakun hela. To agora. Lá se da dulas, se kulit tela. Ne balu tinan tolu ne mo se ia, hat mo se ia. Agora dulas ia umarasik, depois be suficiente hela. Agora dulu se uma, mas be quando a cara catama equipamento maka nini força lá to. Se quando atamba governo precisamos equipamento ida be nini força ne se amen bot mak fembele. Foi ainda da tinan to liubane au dulu sela, sementara na dulu sela fang 25 kilo futuro tanane $30. To agora ia uma se murni los ne ia 14 ton se hela. Agora, nesse ela. Ia tinan rihun rua nulo resintolo, Tomás setan apoio equipamentos husi Ministério Comércio no Indústria, hanesan traktor ida, máquina rontok ida, no dulas hare rua, equipo cobertura, GMN.